Aro mamo vipi mumeze mute? Nizere ko muri kabisa mumeze neza cyane. Iyi ndirimbo ushobora kuba warayibyinnye ahantu hamwe cyangwa ukabona ahantu bayibyina mu kandi gace. By'umwihariko ku bantu bayikunze cyane muri ibi byabihe. Uyu munsi wa none twagarutse tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'indirimbo Jamila. Ese ubu nuko Chameleone yayihimbye iri mu buhe butumwa? Bakunzi b'igiswahili kabisa. Uyu munsi kabisa twabavira imuzi n'umuzingo. Mube hafi. Nuko nguko dutangiye dutya. Dr Joseph Chameleone kakujyeho cyane. Kamiri Kimironko mugano wa Paul nawe kakugereho. Hari hashize igihe kinini je na Jamila tutaherukana. N'urukundo cyangwa ikibazo hari cyo kimuzanye wanjye. Ndamwakira muhana gate baricara tangira kubaza ikibazo afite. Jamila akimara kwicara yahise atangira kurira. Ananirwa no kuvuga. Nanjye ubwanjye numva ndababaye. Ndibaza ni kuki Jamila ari kurira. Jamila ari kurira. Umugabo we yaramwanze. Jamila ari kurira. Umugabo we yaramutaye. Jamila ari kurira. Umugabo we yaramutaye. Jamila ari kurira. Umugabo we yaramwanze. Jamila none yaje kugira aho aravuga. Avuga n'agahinda kenshi cyane. Uko yavugaga numvaga nanjye mugiriye impuhwe. Avuga ko byatangiye urukundo rwiza we n'umugabo we. Ariko iminsi itambutse ntagitaye mu rugo. Iyo yamubaza impamvu adataha, umugabo akamukubita akamubwira yuko yibona undi mugore. Jamila ari kurira. Umugabo we yaramutaye. Jamila ari kurira. Umugabo we yaramwanze. Jamila ari kurira. Umugabo we yaramutaye. Jamila ari kurira. Sinzi icyo namufasha. Jamila namugiriye inama. Ese mushakiri aho kuba ndetse n'ibyo kurya. Ariko bijyanye n'urukundo genda bitinya. Kera giye Jamila twarakunanaga ariko duhanganye. Ngiye nabonye umugore nawe ashaka umugabo. None ngiye Chameleone nkuriki. Ese Jamila wakora iki? Mutubwire akora iki? Jamila ari kurira. Umugabo we yaramutaye. Jamila ari kurira. Umugabo wanjye yatagatinze yasinze. Namukingurira akamfata akankubita akansora hanze. Ubwo rero mpita mfata icyemezo cyo kwisubirira iwacu. Ni amagambo ari mu karirimbo. Uwo ni Jamila. Mu ntangiriro za 2000 muzika ya East Africa yarimo impinduka zikomeye, ariko harimo izina rimwe ryumvikana kurusha ayandi: Joseph Chameleone. Uyu muhanzi ntiyari icyamamare gusa muri Uganda, ahubwo yari yaratangiye gufata akarere kose. Tubibutsa ko iyi ndirimbo yasohotse mu mpera zo 2021. Iyi ndirimbo ikaba iri kuri muzingo wa alubumu yitwa Mama Mia. Iyi ndirimbo Jamila ikaba yarabaye popular hit song muri Uganda hose ndetse no muri East Africa. Tubibutsa ko Joseph Chameleone yavutse ku itariki 30 Mata mwaka w'1979 avukira i Kampala. Yinjiye muri muzika muri za 90, ariko muri za 99 nibwo yabashije kuba icyamamare muri East Africa. Indirimbo nka Jamila ntago wayibagirwa. Indirimbo bita Mama Mia, indirimbo bita Dorothea, indirimbo bita Kipepeo Varu, indirimbo bita Beikari. Hari n'indi ndirimbo yakoranye na Professor J. Iyo ndirimbo yabaye hit cyane. Ntago kubirwa indirimbo bita Tatizo, ariko nanone rurangiranwa indirimbo bita Shida za Dunia. By'umwihariko bantu mukundana mwinde guhemukirana. Bajene basore namwe inkumi mwinde gutendeka. Bagabo mwinde guharika. Bagore mugandukira abagabo banyu. Iyi ni Source TV. Twatuma turebera hamwe Dr Joseph Chameleone, umuhanzi w'icyamamare, umuhanzi isi ifite. Ni umuhanzi wo kwa Afrika. Yaba Diamond, Davido, Banaboy ndetse n'abandi bahanzi bose bavuga ko Chameleone bakuze bamubona, ndetse abenshi yagiye babira role model. Andika muri comment niba indirimbo koko wayikunze cyangwa se indirimbo wakwifuza ko twazagusobanura ubutaha. Watwandikira no kuri WhatsApp. Nimero niyo ngiye uri kubona kuri screen. Iki ni ikiganiro ya muntu mwisi. Giye wakibateguriye kandi nkaba nakibagejeho. Nitwa Aisha Aridosi. Nshimira abakunzi ba Chameleone no muhere hose mwisi. Nshimira abakunzi bacu ba Source TV. Mwe mwakoze subscribe. Imana ikomeze kubaho umugisha. A la vista.